bakunzi ba Kivu Connect turabasuhuje turizera ko muri amahoro mumeze neza. Uyu munsi turagarutse kugira ngo dukomeze akazi twiyemeje tubagezaho amakuru muri iki cyumweru, kuko benshi mwagiye mubimenya, indondo y'Ubuvira, ahantu bakunze kwita indondo z'Ubuvira, ubwo ni mu bice bya za Kajembwe, Muramvya ndetse n'utundi duce tuhegereye, twagabweho igitero na guverinoma ya Kongo ndetse n'u Burundi n'abaliye babo, bose nk'uko mubaza Bazalendo n'iyindi mitwe itandukanye, aho bivugwa ko bateye bakarasa abaturage, bagatuma abaturage bava mu byabo bagahunga, ndetse hakaba n'abasaza bafashwe bugwate kugira ngo babakoreshe nk'igikoresho cy'intambara kugira ngo babashe kubadikta ibyo babasha kuvuga. Abantu benshi bagiye babigarukaho bavuga yuko mu minsi mike bari buze gukora amavideo bategeka abo basaza ibyo bavuga. Ibyo bavuga of course byari ibintu bigomba kwerekana isura yabo nziza ko baje kulibera abaturage. Ni nabyo byabaye. Uwitwa Colonel autoproclamé Koboyi niwe wagaragaye arimo abwira abo basaza ibyo bavuga. Bikiraho hasohoka audio ya Kongolo uri chargé na mission za President Kisegeti, avuga ko abaturage bagomba kwizera FARDC, ko nta mugambi mubi ifite wo kubagirira nabi. Abanyamurenge tunashimira cyane bafashe iya mbere bamwamagana. Bikiraho rero ibyo yavugaga nibyo bibaye mu Minembwe. Uyu munsi rero niyo makuru ahari agezweho. Indege y'igisirikare cya Kongo yo mu bwoko bwa Sukhoi yongeye kandi kurasa abasivili mu Minembwe, aho yongeye kwibasira ikibuga cya Minembwe ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bari bagiye mu isoko ya gatanu, kuko mu Minembwe haba isoko ya gatanu izirema uyu munsi wa gatanu. Iyo ndege rero yongeye kuza irasa abaturage. Reka mukurikirane murebe uko byagenze naho yarashe. Ibyo ni ibintu rero abantu bagomba kwamagana bivuye inyuma, guhera kuri abo bakongolo, kuri abo bakoboyi bafata bugwate abaturage bakavuga ibihabanye n'ibiri kuri terrain. Abanyamurenge bose aho muri hose muhaguruke twamagane ubu bwicanyi buri bien organisé, buri bien structuré, buri gukorerwa ubwoko bwacu, bugizwemo uruhare cyane cyane n'abanyamurenge bari mu kwaha kwa leta. Ni mwiso